This is the first time ever in the history of journalism in Tripura, a Tripura journalist, Secretary of Komulung Press Club, or the Chief Editor of Chini Khorang, Ranjit Debbarma, received an Outstanding Kokborok Language Journalist Award on the day of 46th Kokborok Day. Similarly, Harinath Debbarma has received Maharaja Bir Bikram Memorial Award and Binoy Debbarma received Radha Mohan Thakur Memorial Award on this day at Ravindra Bhavan. In the history of journalism in Tripura, this is the first time ever a Tripura journalist, Secretary of Komulung Press Club or the Chief Editor of Chini Khorang Ranjit Debbarma received an Outstanding Kokborok Language Journalist Award on the day of 46th Kokborok Day. Likewise, on this day, under the initiative of State Tribal Research and Cultural Institute, another elderly person, Kokborok literature, Harinath Debbarma has received Maharaja Bir Bikram Memorial Award and Binoy Debbarma received Radha Mohan Thakur Memorial Award on this day at Ravindra Bhavan. Central Skill Development and Entrepreneurship, Electronics and Information Technology and Jal Shakti Development Minister Rajiv Chandra Shekhar inaugurated the 46th Kokborok Day program by lighting the lamp. Tribal Welfare Minister Vikas Debbarma, BJP State Secretary Bipin Debbarma, Kokborok and other Minority Language Department Director Ratnajit Debbarma and others were present. In the beginning of the program, Kokborok literature Harinath Debbarma has received Maharaja Bir Bikram Memorial Award and Binoy Debbarma received Radha Mohan Thakur Memorial Award on this day at Ravindra Bhavan. Chief Editor of Chini Khorang Ranjit Debbarma received an Outstanding Kokborok Language Journalist Award. Actor Manoj Debbarma received an Outstanding Kokborok Language Entertainment Industry Award. Muchang Ranjit Debbarma, Bufanimung Takuk Shudhan Debbarma, Kami Boloram Thakur Para, Champok Nagor, Jirania, West Tripura. Achaima Sal, 4th December 1984. Bokhoroksha Kokborok Mediani Kok Thumnai Hinui Shinijago. Bo Media Hafaro Yapri Samani Sal Unka, BC 2009. Day BC 2016 o Chini Khorang News Channel ni Chief Editor ni Achuk Thai Rujakha. Abono Karui Komulung Press Club ni bo elected Secretary Songjakha. Bini Shokat Kotor Kukurokni Bishingo Best Journalist 2016 TTA Edisini Hapangni Bukaktoi Borom Yafar Jakmani. Tai Bishi 2023 wo Hiramo Chakraborty Memorial Young Journalist Award bo Yafar Jak Fiukha. Bini Koktma Thumnani Chaitok Mumbai Kokborok News ni Hapar Tini has Tegunangoi Kuchuk Beremo Nukjagoi Sogui-kha. Nini O Kokthumni Buthai Tiprasa Bosongni Kuchuk Beremni Buthai ni Mari Hinui Goshi Jakha. Abuni Bagui has Te Hafang TR and CI Badakni Ungui Borom Rinani Chongjakha. Nono Paiflaya Hambai Yafaro Borom Gnang Muchang Ranjit Debbarma. Ranjit Debbarma Chini Khorang Chief Editor. Bonong Tabu Shokat Yafane Chini Tripura 19 Tei Hukum Tangko Ajakani Dagihang Okra Tei Kokborok Tei Kumun Bosong Bangtria Kok Dagikuni Dagihang Okra. Shokat ni Mario Ram Jiba Shai Chumjak Nei Kashkadulan Mukumu Mari Tei Borabula. Khazushan, come on, big hand once again, please. Borom Gunang Harinath Debbarma. Bufanimung Takuk Mani Chandra Debbarma. Kami Sudar Mura Sipai Jola Tripura. Tabukni Tongthai Krishna Nagar. Thakur Prabhat Chandra Rai Memorial Park ni Samo. Achaima Sa 30th June 1933. Bokhoroksha Social Worker. Tai Sheikurung Hinui Shinijago. Abuno Karei Khoroksha Politician Hinibo Shinijago.
boni politics yakarmani yagulo haino hai gdal fiuka soimungni hafaro o soimungno krungino kubangma NGO rokni bisingtui soikrungni borombo yafar jakha bini soijak tabuk joratui buchap sni bichap yafar jakha bichap rok unkha is Zam Dharma, a brief history of Rajmala. Naitok by Doborom, Obohai, Taibo Kubangma. Nini o Suimani Mari, Kokborok literacy no Kuchuk Beremni, Yakpai Mari Hinoi, Goshi Jakha. Nono, Pai Flya Hamba Yafaro, Borom Gnang, Takuk, Horinath, Debbarma. Yakungni Kathar Mari Kalaimani Bagui Belai Belai Kino Hamba Yafaro Te Pandawa Asuk Charati Pano Shokpaika Abuno Belai Belai Kina Hamba Yafaro Rangsaki Takuti Bukusang Paidisu Kakojong Sugi Shokat Yafar Nainu Te Shokat Manai Bagui Tigo Handu Yafaro Nainu please Kaisa Jumjaknai Sal Te Boromi Lai Mukumu Shokat Te Rang Neji Shai Yafar Jagi Togo Great honor to meet you to get your Central Minister, Honorable Minister. I could not know now. I know. Please. Luminary writer Binoy Debbarma Bupanimung Takuk Gunadhan Debbarma Kami Debbarma Kami Braja Binod Dinipur Shidhai Mahanpur West Tripura Tabukni Tongthai Greenland Society Kejur Bagan Borjala Agartala West Tripura Achai Mashal 27th January 1963 Bokoroksha Bijap Shaikurung Tai Kokborok Dictionary Tiklainai Hinoi Shinijago Bini Puila Bijap Suima Changmani Yapri Bishi 1988 Shaikurung ni Haparo Kubangma NGOs ni Bishingtui Borombo Yapar Jaka Bini Suijak Bijap Suijak Rok Unkha Sonnet Koktang Rock, The Sonnet Poems, 1988. Kokborok Kokma, A Kokborok Grammar, 1994. The Kokborok Dictionary Taibotongo Kubangma Bijap Rock. Nono Paiflaya Hambai Yafaro, Luminary Writer Mr. Binoy Debbarma. Kokborok Grammar, 1994. The Kokborok Dictionary Taibotongo Kubangma Bijap Rock. Nono Paiflaya Hambai Yafaro, Luminary Writer Mr. Binoy Debbarma. Balik-balikan Hambai. Baik, kalau tahu saya pagi apa program sama dia. Athukiri Jungsa Debbarma Sangsar Bono Monoch Debbarma Hini Siniwo Bupanimung Takuk Ranavir Debbarma Achai Kami Chondi Thakur Kami
Tabukni Kami, Monguji Para, Chikon Chera, Sipahi Jala, West Tripura. Achaimani Sal, 20th November 1983. Bokoroksa film actor Heni Shinijago. Bini Puila Samung Kaima, Bishinka 2000 and 2001. Apuruni Shimi, Thakflaya, Tini Bishi 2024 Joratui. Acting Choyawui, Lukuragno Entertain Klaye Tongo. Bokucharo, Mumbai Obo, Thang Bollywood industry Obo, Kubangma TV serial, Hindi, Punjabi, Rajasthani, the Marathi movie rogo, supporting actor acting Kaika, the Institute Rogobo acting Sharanka, Bollywood ni film ni Mungrok Unka, Pyarta Honasi, Punjabi, Baba Ramdev Peer, Hindi and Rajasthani, Lapsa Pyar Vyar, Hindi, TV serial DD National, Jai Shiv Omkara, Hindi, Taibo Kabangma. Bini Kokborok Haparni Film Rogo, Samung Khai Phaimani, Film Rock Unka, Mathia, National Award. Nang masih mesang kajak nai. Kok bainuano poito thamangla. Kutham Kothoma, TRNCI. Nang baket sungna asik, tham si phunuk ba. Ini to musresak, nang hormat. Kuchuk Hasikam, TTA Adisi. Kanchan mala. Tamole khajine mo Chaudhary Shekhidung da washumuta ni peng. Tripura National Level Processing. Mukhan. Nang mantan kai bepak kai man. Shadi Shabalo. Ang Shaboni, DD1 Agartala. Anis ka kana khogba. Anis ka kana khogba. Anis ka kana khogba. Tripura has tani Jotonis like Kubangko quantity to film stay music videos ni Samung Kalai Koknai Hinai Tinini Shalo Borom Rujagai Tongo Bini or Ringmari Funuk Mabai Kokborok films the music video ni Hafa Tini has te Gunangui Kuchuk Beremo Dubsa Jagai Tongo Nini o Tungnuk Mari Tiprasa Boshongni Kuchuk Beremni Tokeni Mari Hinoi Goshi Jaka Abni Bagai has te Hafang TRNCI Badakni Ungui Borom Rinani Chongjaka No Pipeflyer Hamba Yafaro Borom Ganang Atukiri Manoj Debbarma Excellent in Kokborok Entertainment Industry Award opo taklay do kuila jago. Te o manna ibu taku Manoj Debbarma ni bagi waisha khako jomsaki yatra khordinai please. Central Minister Rajiv Chandrasekhar and State Tribal Welfare Minister Vikas Debbarma given their speech in the program on this day. Norokno joto nokulumka namaskar. मंच में विराजमान हमारे विकास देबबर्मा जी और अलग महानुभाव यहाँ पर पधारे हुए सभी भाइयों बहनों आप सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं कोकबोरोक डे कोकबोरोक साल 2024 में भाग लेने का मुझे एक मौका मिला है। मैं जानता हूं कि 19 जनवरी हर साल ये बहुत एक
इम्पोर्टेंट कल्चरल प्रोग्राम और एक विरासत का जो एक महोत्सव होता है, जिससे 9 लाख करीब लोग जुड़ते हैं और हर साल ये एक सेलिब्रेशन होता है जहाँ पर सेमिनार, रैली, पोएट मीट, फेलिसिटेशन टू राइटर्स, एमिनेंट पर्सनैलिटीज आते हैं। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही यूनिक सेलिब्रेशन है कोकबोरोक विरासत का, आपके कल्चर का, और एक उसी के साथ आने वाले दिनों में जो हम विकसित भारत, विकसित त्रिपुरा के बारे में सोचते हैं, उसका भी एक तरह से एक सेलिब्रेशन है। क्योंकि मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं बहुत करीब से काम करता हूँ युवाओं के साथ, युवतियों के साथ, स्किल के बारे में बोलता हूँ, टेक्नोलॉजी के बारे में युवाओं को प्रोत्साहन देता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम के दौरान हम स्टूडेंट्स को जो हाईएस्ट मार्क कोकबोरोक सब्जेक्ट में HS+2 स्टेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलते हैं, उनका भी एक तरह से रिकग्निशन होता है। और एक कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज होता है ट्राइबल रिसर्च और कल्चरल इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ नरेंद्र मोदी जी की ओर से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से। और मैं आपके सामने 2 और थॉट रखना चाहता हूं। आप सब जानते ही हैं कि पिछले 9 साल से देश में कितना बदलाव हुआ है। हम एक बहुत तेजी से एक विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं। जो 9 साल पहले जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोग बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के बारे में बोलते थे, लोग कहते थे कि बहुत मुश्किल है नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचना, नॉर्थ ईस्ट को समझना बहुत मुश्किल है। और इस 5 से 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एजुकेशन, स्किलिंग में, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट और भारत में कोई भी अब डिस्टेंस नहीं रहा। नॉर्थ ईस्ट और भारत एकदम जुट के आगे बढ़ रहे हैं और विकसित भारत का सपना हम मिलकर काम करके बनाएंगे। मैं अंत में यही कहूंगा, और मैं इसीलिए बहुत खुश हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम विकास के बारे में बात करेंगे, विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन हमारे विरासत यानी कि हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज, हमारे ट्रेडिशन को कभी नहीं भूलेंगे। आप देखते हैं मैं धोती पहन के दुनिया भर घूमता हूं और मुझे दुनिया से अलग अलग प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट लोग कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी में 30-35 साल से काम कर चुके हैं, लेकिन आज भी धोती पहनते हैं, इसका क्या मतलब है? और मैं उनको यही कहता हूं कि हर भारतवासी त्रिपुरा में हो, कोकबोरोक भाषा बोलते हो या कोई और भाषा बोलते हो, हम भारतवासी हैं, हम विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन हम हमारी विरासत कभी नहीं भूलेंगे और हम विरासत में बहुत गर्व रखते हैं। तो मैं आप सबको एक और बार धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं। आज बहुत एक तरह से त्योहार है, कोकबोरोक कल्चर, कोकबोरोक लैंग्वेज का एक सेलिब्रेशन है। आप सब मिलकर सेलिब्रेट करें, आगे वाले दिनों में सब पर मिलकर प्रयास करें कि हम सब मिलकर एक विकसित भारत बनाएंगे और हमारे विकास भी करेंगे और हमारे विरासत को भी आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ में आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जो तो नो हम बेला तंथंनि साथिनि तिनि मानि कोकबोरोक चिनी कोकबोरोक मिसाल जतनो सारिकाहा ते
Puilano hamaya pro tini jara o program no songsanai borono Puilano hamaya pro jomni program o phai bobo manja phaimani bagai sini Government of India ni Minister Ranjit ji bono belai pipeline hambai sini mani kok no samane bagai bono pipeline hambai aparo te hambai aparo tini manja phaija sini Director Ananda ji the Director Ranjit ji the Phaija MDC Sonjibriya the Chini Somas Samungtang Tana and Phayum Debbarma the Ali OSD Chondozoria the Buskang Achukzak and senior Zara Sui Khorang Rasab Khorang Khela Khorang Bibhinno Zara ani senior Boronang Khulmu Tini jeng ang tabuno Sara Tripura ang Debbarma manja ka Debbarma subdivision Debbarma subdivision no direct ang program pai phaika tini Chini Ranjit babu cycling ka Bibhinno subdivision tini high program kotor program phungni simino chekjak toha tini chini jara school pori tongai ro chini bosaboti ro tini hohom todom thai chini mani Kokborok no tini palai lagi ang jara tabungni bobishot jara cherero student ang kaisa message no jungaji chere puru khunau je chini borok chini kanmung chini tongmung chini samung পর্যন্ত বগই থামবাই থাকবো এক সময় কানমুংনি পর্যন্ত আন্দোলন খানে নাকা রিগলাই বড় কানিনা বাগৈ সামুং বড় সারিনা বাগৈ যারা মতে হাই আন্দোলন খানে রক তিনি যারা তংখ যারা সিময়া গাই থাকা বরক পাইফাই বেফলা হামবাই কারণ চিনি বরক বাগৈ বরক চিনি তমুং চামুং চিনি হুকুমু মুকুমুন থাংখাই নারনা বাগৈ এক সময় যারা আন্দোলন খানে রক চিনি বাগৈ চিনি বরক বাগৈ আন্দোলন বরক পাইফাই হামবাই সুমনুগু যারা আগরতলা ফাইকেনো ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার বড় বড় অফিসার হইনো নিজেনি কক কমাই থাকো চামুন কমাই থাকো তমুন কমাই থাকো Kokborok সারা পর্যন্ত লাসি যাব সারা ভারতবর্ষ পরীক্ষা চিনি ত্রিপুরা হাই কোন জাতি নিজেনি মানি কক মায়া করে কিন্তু চিনি ত্রিপুরা সাই ত্রিপুরা কক সাইমিয়া নিজে কক নি নিজেনি মানি কক সাইমিয়া বেলা লাসি লাসি সাকো নিজেনি তমুং চামুং মানি কক মায়া বেলা লাসি লাসি কক সারা ভারতবর্ষ পরীক্ষা কোন দফা নিজের মানে কক মায়া করে কিন্তু চিনি দফা চিনি বড় কিচা ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার বড় বড় অফিসার মানে নিজের কক পগই থাঙ্গো নিজের চামুং পগই থাঙ্গো তমুং পগই থাঙ্গো কামি পগই থাঙ্গো আং যারা যারা চেরারমান ছানায় নিজেনি অম খাই খাইমানি জায়গা নিজে আসাইমান করে আসাইমানি জায়গা নों লন্ডনে থানে আমেরিকা থানে নিজেনি আসাইমানি জায়গা পাপকনি नों আগরতলা নক দাংনি দিল্লি নক দাংনি লন্ডন নক দাংনি কিন্তু পারানি নক ন তাপকনি जों পগই থাঙ্গো ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার ও কত কত অফিসার করে নিজেন পারানো পগই থাঙ্গো পারানো পগনা পগ ইয়া চিনি তমংসা মুন পগনা পগয়া চিনি শ্রী সিতিনি রসামু সামু চাকরি গত মুয়া সিকামু চিনি সামুন পগনা পগয়া চিনি যে সামু তমু রসামু যতন সরমি মানারে না খাসন পাকতে বহুত হংগাইছে जों সাকসেস নাই
কিন্তু जों समाजनि कतर खायनो जोंनि जामुं तमुं गानमुं जदिन पखायिंग्ला जों যারা তাবো जोंनि भबिष्यत যারা চেরেरक नरक जोंनि भबिष्यत जोंनि तमुं जामुं कोनोदिनও तापक दिन आं कायसेनो मेसेज मावनो जे जोंनि तमुं जामुं जोंनि गामि निजे आजायमानि जागा कोनोदिनও तापक दिन बाक्सा निजे आजायमानि जागा पगै थाङो कारण कायसा अफिसार कायसा डक्टर कायसा इंजिनियर कायसा टीसीएस अफिसार कायसा आईएएस अफिसार जदिन पारवा थांखाय बिनि उपलग 50 फैमिली 100 फैमिली बांचो गरीब बरक बांचो नों जदिन आगरतलाबो नक थांनि किन्तु आं नुखा सिखामर आगरतलाबो नक थांनाय पाराबो नक थांनाय दार्सुनियाव थांनाय दि बरक निजिनि मानि कक पग्या निजिनि सामुं पग्या निजिनि तमुं पग्या निजिनि अन्थाइ गलायमाने नि अन्थाइ आजायमाने जागोन पग्या आबाय मागेनो जारा चिनि जारा शिक्षित हमजांनाय आं नोंथांनि कयो नोंथांनि आं रिक्वेस्ट होयो निजिनि तमुं सामुं गामि आमचाय जायखि गुसिनो तापो जों मोनसे जोंनि ककबरक जे साल दिनै मानि जों 46 तम Kokborok salmi success na. Ang ishone thane प्रार्थना खायो चिनी दो फतेव सुन सातु मुथो चिनी borok चिनी दो फतेव कुजुको काथो चिनी माने को ता कुजुको काथो चिनी माकनि को ता लबजाथो चिनी मागनि को सारा विश्व पिजाथो ने आं ishone thane प्रार्थना खायो मोसे कक सावनो गरम थने बिदाय नाखा जतन खुलुमका जतन हामबाय Likewise, on this day, Sri Lakshmidhan Mura Singh received Alindra Lal Tripura Memorial Award. Legendary singer Sri Hemanta Kumar Jamatia received Mahendra Debbarma Memorial Award. Late Buddha Tripura received Folk Music Award. Sudhanya Riyang received Folk Music Instrument. Legendary singer Arun Debbarma received Modern Memorial Award. Late Communist Party Rupini received Folk Dance Award. And Sri Amardev Debbarma received Sports Award. Lakshmidhan Mura Singh Bufanimu Takuk Bipod Haran Mura Singh Achaima Kami Nishi Kumar Para Potichari Shanti Bazar South Tripura Achaima Sal 4th March 1977 Bokoroksha Bijab Sheikereng Henai Shinijago Sheikerengni haparo kebangma NGOs ni bisingtui borombo yafar jakha bini suijak bijabrok engkha jabra keliyo toksha rangchak 2005 Language Wing 2007 teibo kebangma cisa number bijab tiklaijak tongo Nini o seimani mari Kokborok literacy no kuchuk beremni yakpai mari hinoi goshi jakha nono pai flya hambai yafaro borom gonang takuk Lakshmidhan Mura Singh Kami kami tei habna kari Kokborok tei kubun bosong bang thaya kok tagi kulit tagi phang barang-barang macam Ranjit Sadu Kokborok nai barang-barang lu sokat yafar dari babi barang-barang macam Lokhidor Mura Singh Ya Jesuk kodo asuk lu khabu kodo belai wana masing sa type lain lu yak bayi asuk hamgrai gana eba asuk gereng nyatwa bekhani kodo bini wasukmu Legendary singer Hemant Kumar Jamatia Bufanimu Takuk Kashifpad Jamatia Kami Trisha Kami Teliamura Khowai Tripura Achaima Sal 18th May 1954 Bokoroksha Belai Rajap Mung Kerengkuk Tai Shei Kereng Hnui Shinijago
tai jatra gain dramatist hinibo shini jago rechap mungni bising tui tong kechang tubu mungni yapri bo kebang mano tongo rechap mungbai baksa bo khoroksha sorelipi serengjak hinibo shini jago bini orrung mari bai rechap mung thari hinibo sorelipi bijap karijak tongo rechap mungni hafaro kebang ma sak tharmung bishi 1996-97 o kaisa kotor cook award yafar jakha abono ungkha sangit natak academy president award abo shimia all india radio artist hinui shini jakma bishingtui bishi 1998 o akashvani ni ungui prasar bharti award bo yafar jakha nini और rechap mungni mari kokborok music ni kuchuk beram ni khurang mari hinui goshi jakha abuni bagui haste hafang TRNCI badak ni ungui boram rinani chongjakha nono paiflaya hambai yafaro legendary singer Hemant Kumar Jamatia Thui thangnai chukha thaini borom ganang Buddha Chandra Tripura Bufani mung Takhuk Joy Kumar Tripura Achai Kami Dhanu Chaudhary Para Satchand Manu Bajar Shabroom South Tripura Achai Masal 1st January 1956 Bo Khoroksha Tripura Bosongni Folk Ruchap Nai Hinui Shini Jago Tai opiti wo Ruchap Mung Khorang Faye Tongmani bo Binino Bo haste gunangui Sarkar ni kebang ma panda wo Tripura Musamung Bodal Tuyui Ruchap Mung Yafarkha Susui haste Simia Hak Tor gunangui bo O Musamung Nono Tuyui Ruchabui Beraikha Nini or rechap mungni mari kokborok music ni kuchuk beram ni khurang mari hinui goshi jakha abuni bagui haste hafang TRNCI badak ni ungui boram rinani chongjakha nono paiflaya hambai yafaro thui thangnai chukha thaini boram ganang Buddha Chandra Tripura Muchang Sudhanya Riang Bupani Mung Takhuk Porshuram Riang Achaithai Goshiram Para Kanchanpur North Tripura Tongmathai Tuishama Kanchanpur North Tripura Achai Masar 16th March 1961 Bo Khoroksha folk music tamnai tai ethnic music instruments nam kurang hinoi shini jago bini puila performance ungkha bishi 1993 hojagiri pandawo bini tamung ni shari no rigui bono hojagiri pandawo sharinda tam kurang hinibo borom yafar jakha music recording session obo kubangkuk studio rogo bini tammari yafarjak tongo folk instrument shanam thanibo bini paimung kuroi takjagaina tongo dini o tamung ni mari kokborok music ni kuchuk beram ni mari hinui goshi jakha abuni bagui haste hafang TRNCI badak ni ungui boram rinani chongjakha nono paiflaya hamba yafaro boram ganang muchang Sudhanya Riang legendary singer Arun Debbarma Bufani Mung Takhuk Manindra Debbarma Kami Moinama Longtrai Valley Dholai Tripura
Achayma Sal 3rd January 1974 Bokoroksha Kokborok modern singer the lyricist hini Chini jago Bishi 1987 nishimi Richap Mungni Hafaro Yapri Shana Chengo All India Radio Shillong All India Radio Agartala Tai Didi Tripura Obo Kokborok ni modern Samung by Chini jago Bini o Khorang Kutuibai Richap Mung Yafarma Bagai Kubangma NG Surok Baibo Borom Bulai Yafar Jakha Nini or Richap Mung ni Mari Kokborok music ni Kuchuk Beram ni Khorang Mari Hinui Goshi Jakha Abuni Bagai Haste Hafang TRNCI Badak ni Ungui Borom Rinani Chongjakha Nono Paiflaya Hambai Yafaro Borom Ganang Takhuk Orun Debbarma Thuyui Thangzanai Chukathaini Muchangjek Kominishpoti Rupini Bini Bushaini Mung Takhuk Budhi Chandra Rupini Kami Waktuku Para Brigodhash Champok Nagar West Tripura Achai Manisal 20th July 1960 Bini Muchung Thairok Ungkha Ritak Mung Mushamung Richap Mung Tay Berai Mung Bini o Shakthar Mung Haste Sorkarni Kubang Mapandao Rupini Mushamung Bodol Tuyui Yafarkha Susi Haste o Shimia Hak Tor Gnangino o Mushamung no Bo Tuyui Beraikha Nini o Tuidul Mungni Mari Tiprasa Bosongni Kuchuk Beramni Tuifang Hinui Goshi Jakha Abuni Bagai Haste Hafang TRNCI Badakni Ungui Borom Rinani Chongjakha Nono Paiflaya Hamba Yafaro Borom Gnang Muchangjek Bukhuk Kominishpoti Rupini Takhuk Omordeep Debbarma Bufanimu Lakshmi Narayan Debbarma Kami North Bonomalipur Agartala West Tripura Achai Mashal 21st May 1962 Bokoroksha Powerlifting Thungkurung Bini Poila Performance Silchoro Bishi 1982 Bini Muchung Thairok Ungkha A Bosoi Kamung Jim Khaimani Tay Malmata Rimung Asian Master Powerlifting Competition o Indiani Ungui Kaiburi Rangchak Medal Manjak Gitar hoi angkai kaham kai practice kaika ar anio mane ani kisah dream tongo je international ang participate kaina Nini o Thungmungni Mari Tiprasa Bosongni Kuchuk Beremni Thungmari Hinui Goshi Jakha Abuni Bagai Haste Hafang TRNCI Badakni Ungui Borom Rinani Chongjakha Nono Paiflaya Hambai Yafaro Borom Gnang Takhuk Omordeep Debbarma Reported by Pranav and Pravir from Agartala, Chini Khorang.